Rafa, anak ko, agriin kan. Rafa, maladaw ka ni si pagadalan nyo. Rafa. Jackson mara kita, masadutak, kayat ko pa iti maturog. Anya, ang nagadun tilangan mo, anak ko. Agadal ka, tanarigat ti awan adal na ita. Masadutak nga rodon, di kay ka di makawawat. Diya kagiskwelan, panawandak dito ita kayat ko pa iti maturog. Anya kay matan, amo yung mata sa anak ka makaturturog iti rabi. Ngam disturbuan dakmat. Basta diya kagiskwelan. Ay, wom ti anak ta, bakit? Sayang ti panawan. Mabayin to na sumprag iti pagadalan, no nataanganan. Jakmat nga ron maayayo, lakay. Kanayon ko pa'y nga ibagakan kwa na, agundawayan na ti kaadam dita abroad amang tulong kan kwa na nga agadal. Ngamawan mo't denggan na. Anya, amang ano na ibarkada matan. Awan ba't isang sangpet na barkada na diti balay, lakay. Ang gamkit di, kanayon arumwar. Kat marabrabyan nga agaawid. Pasaray na bartek pa'y no daduma. Anya? Sika man ti makisarita kan kwa na. Tauray bagbagaak, di nakmat denggan. Noong takmat, labanan nak, lakay. Oo, sige. Kasaritak to, ti anak ta. Sige man nga ron, lakay. Ang aguray ka. Apay akas ta. Tunggal umawag ka, at dalat tauyak mo. Apay akas lasan ang mag-agasan tauyak mo, lakay. Yun nga nun. Agtumtumarak ba't iti agas para iti uyak. Adamat lang ta. Basit matkit dahin. Gagangay lang nga uyak na ito'y bakang. Oh, adawag mo Rapa. Sungbatam ti cellphone mo. Bye-bye am. Tani tatang ti umawawag. Sigurado asermonan nakdayta. Tanagipulong man nga tani nanang kankwana. Makarangrang. I-op mo man nga rod. Wan. At dayta. Juni. Agawitan san ije balaymi. Diyak ngamin nagbinulan. Masikugak samot tan. Anya? Adi mayat. Tapno kapilitan na pag-asawaan datan. Ngam, kasanon ngay numamon ni tatang ko ti may papan ka data. Anya kuma. Bayam ah. Di ka lang nagpanpanunot ba tayo, Junay? Pagrigri ka takti kwarta pagbaybayan mo iji pagadalan niyo. Masapak arumwan amapan aglako iji palin ka. Ket pasaray amarabyanak pa yan nga agaway. Kaya't kulaang nga ada ipawit ko akwarta king ka. Kas talagayam ti inaramin mo, tayd. Pakawanan da kuma, tatang. Ay, unay kabatan, Junay. Kanya nga iti aramidin tayo nga ikabsat. Agpadamot ang minor di edad nagiti anak ta. Ay, wan nga rod kabsat. Numabalihin, saan da kumapay nga agdan na. Taubing da pay laang. Wan nga raw kabsat. Kastamot lang ti pampanunutag. Gambi karagatan may ti tumulong para iti ipasngay ito ni Rapa nga anak da. Ay, dintumot nagpampanunot dagiti anak ta. Nidala panunutan mo't tantirigat tayo anaganak kadakwada. Ay, wan nga raw. Gambada ditan. Pag tinulungan tayo asangwan ti amay, tanay, masikugan ni Rapa. Apay pag sinaanda kami kat masikugak lang nga rodan, nanang. Menor de edad kayo pa'y laeng, anak ko. Oray ang damot ng panunot me. Ay na, nagsaritaan min iti ama ni Junay, asaan kayo ngagdan na. Apay ngay, saan na mabalin? Agsakitak no jak makita ni Junay ito oray may salang aldaw, nanang. Aniya? Tatang, ipakada ko mati panagnaod ko ni Jibalay Darapa. Ay, sana mabalain. Ubing kayo unay nga agasawa. Agadal ka kinay. Kaya ti agiskwila, tatang.
Mabayin akon. Nagwarasan di pagadalan ti panagsikog ni Rapa. Pagbainam kumakat inarami jomay. No di kan tupay nagbain anak inobya iti kasta nga edad mo. Ita tapasikugan di nobyam, ibain mo. Tatang, Basta ituloy mo ti agadal. manjak nga rudan tatang. Diyak kayatan kunak, manjakon. Saan na natangkan ti ulam? Pagsaya atap ti pampanunutag. Saan ati kayat mo ti matungpal? Ay, makaraman ka kanyak no sukiran nak. Agdaray ta nga roden, Juni. Ha? Sigurado ka Rapa? Wan, iparit mo't nga mindag iti dadakkel ta ti panagragsak ta. Ti pagragsakan ta, di agdaraytan, tapno maaramid ta ti kayat ta. Sige. Papanantangay. Makamuditan. Adda kwartak ditoy. Inted ni nanang ko. Basta umadayutan ditoy. Daytay saan data masarakan na pulos. Tapno awan ti mangriribok iti panagdan nata. Hello lakay. Pimanaw dyan anak ta. Diya mo no sa dino tinapanan na. Naku na ti ama tinobyo na. Pati ka no dyan anak at nagpukaw. Nagtalaw. Isadakkel ti atap mi. Nga mga no nagkuyog dagiti dwapi manaw. Talaga soccer na iti ka anak ta. Nga wala. Di kayo unay agdandanan. Tapno sana mapektaran ti salungat mo bagay. Lakay. Ubing pa'y unay di anak ta makihasawa. Ala, bagbagaan talat na bagay. Di ta agsabdang amang bagbagaking kuana. Wen alakay. Kat pangaasim. Tulungan nak amang ikararag iti anak ta. Asapay la kumata makaamiris. Kat agsublimot laeng diti balay. Ha? Ni, adakan lakay? Wan bakat. Ni, kala at ti panagawid mo apay adi mo imbagbagang agawid kagaya man. Wan, tapno masurpresa kayo bakat. Ala, pastrakan na ko. Sige, umay ka nga rod. Ay na, apay akasta. Nagdakkel ti kimot nga amlakay. Ay, gagangay na. Narigat ngamin ti trabaho kay Jaya Broad. Nirapa, talaga ka di asanan anagawid? Ay, awaanan. Nabayagan na sana nagawawid anak ta. Kanayon kong awagan, pagawawid ak idan. Ang di na matlata kaya tagawid. Apay ka no? Kanayon ko ngamin nga ibaga nga ituloy na tag-eskwela. Ang marangrang siguro kanyak. Sa pulag ti anak ta, masapol nga ituloy nati panagadal na. Ay, Saan ako nga agsubbe iti abroad? Kati urnong ko, gastusan ta para iti panagadal ni Rapa. uwan apay no agpa-check up ka pa'y nga umuna. Tadimot agim imbagan tauyak mo lakay. Ay, saanan bakit? Kagangay lang yak tayo basta para kinirapa ti urnong ko. Bayadak ti utang yung abag dito'y pag-abagan nyo. Basta gawid kayo ni Jay Balay, Rapa, ano ko? Tatang, Pangasib, ubing kapay. Adayo pa'y ti magtang mo. Basta agsingsingpot ka, anak ko. Agadal ka. At daurnong ko. Kat iso ti aramatim nga agadal. Rapa. masaduta kun nga giskwela tatang. Talaga ka ti anatangkan ti ulom. Anyaya ti kayat mo nga arabidag. Nautag ka. Sayang ti kinalaing mo, anak ko. Tatang, Adan anak mo, anak ko. Anyan tulaangan ti masakbayan ti pamilya. No di ka agadal. ay, tatang. Basta, agadal ka. Sige nga ron, makarangrang mo tayo nga adal-adal. Wanan, agadal akon. Basta ito diyo amin nakasapula ka.
Dadyak kaya ti mabitbitin iti allowance. Sige, kakadwa. Shut lang. Ado pa iti bala tayo dito yung bulsa. Agorder kayo pa inukurang yung ti inom yun. Adwa talaga ti kwarta. Saan ka mamawanan ni ti kwarta, Bes? Da kayo nati agad adali ti beer house. Correct. Bilibak mat iti kinalaing mo nga artista. Narumuar kay Jibalayo, papel kin ballpen ti mo. Ngam props mo lagayam dagi jay. Siyempre. Namaminsan, masapul nga agwais tayo. Tapno makajabing tayo. Rapa, agring kan. Aldawon. Kadapay klase mitasan ay ha? Awan klase kita. Awan ti instructor mi. Manen? Kanayon lang nga awanan ti instructor yo? Anda nga rod na panan na. Nagsakit ti ulok. Kasanukat na bartag ka asimang pat idirabi eh. Tangiwat mo man. Amang anumang nagdakadanan ng kantatang. Di damo ti panagin inom ko. Di ka di makonsensya iti kastangar aramidam? Pagbarbartag mo ti alawas nga ititad ni tatang. Imbis nga igatang mo iti gatas ti anak ta. Kababain kinitatang. Pag-adalan na kangarudan, igat-gatangan na pa iti gatas ti anak ta. Ay, agtal na ka man. Bisasanda ko na sersermonan dananang kantatang ko. Ngam si kamat agpakalaing amang sersermon kanyak. Oray kumamot no nasantuan ti aramid mo. Nga magpadat na lang agpapanawa. Lakay, mangantayon. Sana ka mabisin. Magang kayo latan. Ni, apay akim musim kamatan. Apay akasta. Kaslag kakapsot ka lakay. Natamnay nga raw di panagraman ko bakang. Ay, apay ngay. Ay, agbitamina ka At damot ginatang ko abitaminam dita. Ada vitamina. Di ka madalagan. Yala, ingkay maganan. Taagpakuyog akman king ka numadamdama. Taada papananta bakang. Ha? Ni, papananta lakay? Ay na, Diyos ko. Apay adi mo yung bagbaga. Ang dagayam kasta sakit mo, lakay. Talaga nga awan ko man plano amang ipudno iti amin. Ay, makonsensya. Diyak kaya't amaklat kayo. At dantaning tibyak ko. Aniya. Oh, di nagsangitan dito eh. Kababain kadagiti tao. Si bibiyagak pa'y sa anak pa'y amatay bakay. Ay na. Diyak malapdan ti bagik ngaglading. Diyak kabailan abukutan na ito. Kasapulak ti kararagyo. Wan, diyak agsar na ngagkit daw iti kaasi ti Diyos. Amo ka di nakabaybayan. Agpaimbag ka, lakay. Nakaroon ti sakit ko iti bara. Ngam sa anak lata mapukawan iti namnama. Ngam no anyaman ti plano ti Diyos. Iso ti masuro. Sapay saan man nananagaw awit anak ta. Pati ti cellphone na saan na makontak. Panagkunag, nagsardengan da dyan nga eskwela. Oh, sayang laang no pinaypayan na ti panag-atal na. May kawati buksit ko sana makarka ni ti arak. Isungag shot tayo manan, kakadwa. One mat kit different. Total, inaldaw mo ti birthday. Ta inaldaw ti panaglibrim kada kami. Katuan mat, nawan ti barkada. Awan ti ragragsak. Tanaya, kakadwa. Barik na asaan akong kakpayag. Kumapsutan ti bagay. Di ka mapukawan ni tinamnama. Lumabad ka, lakay.
Adda ka asi ti Diyos. Pagimbagan na ka pa'y. Diyak ka ba ilanan? Lumablaban ti panunot ko. Nakapoy ti bagay. Lakay. Awagap ni Rapa. Takayat ko makasalita. Sa pulam ti anak ta. Sana makontak ti cellphone na, lakay. Uwan tatang, sana makontak ti cellphone na. Iso madandanagan nak. Diyak makaturturog amang panpanunot iti asawak. Ano, ti kayat ko nga ibagaking kuana. Gamala, orayag ti panagawit na. Tatang, agreeing kayon. Tagtumar kayo ni ti Agasyo. Ha? Saan samot na nagangas ni Tatang? Tatang? Ha? Diyos ko, natayin ni Tatang. Nanang! Nanang! Umay kayo! Ni Tatang! Apay, Junay. Natayin ni Tatang! Lakay! Lakay, pag-aasip ka niya. Saan ka pa'y amatay? Pag-aasip! Apa yan nagatuti tao dito balay? Anyat ko nyo dito balay, me? Agtal na karapa. Di mo itudo-tudo dagiti imay na kilamay. Lamay? Apa dito balay ti paglamayan da? Awamat na tayo dito ya. Gawit kayo! Rafa, apay nga itaakala ang asumangpat. Wala ta! Naibusan ti allowance ko, nanang. Ay, apay nga nagtungpa kayo. Anya kay matan. Tungpang dakiti kaduan di tao, nanang. Awan bibiyang ko nga uray makita dati pa ng kabil ko kan ka. Gapot aglablabos kan, Rafa. Nagrigregatan ti amam ti inintad na akwartakan ka. Ayat nala makalpas kay ti panagadal mo. Naman niya ti araramidam. Di mo impatag ti nagrigregatan ti amam. Ayat nala makalpas kay ti panagadal mo. Adi kan to agrigat inton madahanon ti aldao. Imbes sa pagagas na ti kwarta. Intad na kan ka. Tapnusan kantong agmana nga nakakaasi. Sakripisyo na ti salunat na para kan ka. Anya ti pagbagayo ya. Ala, umay ka, Rafa. Di nagkuyudan na niya kay matan. Basta umay ka. Tasit kanta ti lungon ta, ma'am. Ni tatang agpaiso ti nakalungon. Apay, anyot na pasamag ka ni tatang. Apay, anatay ni tatang. Natay, kapo iti nadagsan asakit na. At ulitat nga ibagakan ka. Imbes apagagas na ti kwarta nga urnong na. Intad na kan katap no maipayan na kalaang itinapinta sa masakbayan. Tatang ko! Pagawanan na ko, ma! Diyaklaim pagano pagkasta ti kinapatag ko ka na kayo. Iso pagawanan na ko, ma! Patpatgan kayo, nay! Tatang! Simon, anak. Simon. Agreeing kan. Bumangon ka, nakong. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manen. Makaturturog akpay, nanang. Ituloy mo ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti padat ang agbasbasura. Mapantaman ng jay batok ti balay, nanang.
Jay dakkel abalay. Baka ado ti maala tayo, Jay. Wen anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura, nanang. Wen nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun abalay. Kastoy ko matibalay tayo niya, nanang. Ay, katwan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanem ta ag-eskwela, anak ko. Basta'y kararag tayo anasalun at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wen? Wan, nanang, kanayon mo't ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay, nanang. Di yung manan ni warwara na kita basura. Sinalit kayo at tao. Ha? Inyor ornos ko na kita. Kalpasan na, gulwin nyo laan. Wen, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumanaw kayo man! Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iti kay pagkalkalan! Wen, sir. Ay, ala. Umaykan, anak ko. Sayang, nanang. Adupay kumati maala ta ijay. Nagungat-matan di akin balay. Sana bali, anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Mun garud naguyong niya, nanang. Ala, bye-bye amon, anak ko. Di mon panunutan da ijay. Naira nala siguro ama diti aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latagluto anak ko. Tani, maulawak. Maditirik naknak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na, nanang. Ha? Kasta ay anak ko. Agyaman ak nga rodoan. Amok gaming nga nabannog kan, nanang. So nga siyak tinagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariingdan. Wan, nanang. Pinakan ko pa'y idan, Agyaman ak anak ko. Naibaglakit tin tada ka akatulungak. Agsakit ka kadi, nanang. Saan? Maulawak laang anak ko. Medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka kadi, nanang. Aggauak. Madamdaman anak ko. Kayat ko pa'y timaturog. Ay, kantaan nakman kit din akong. Tapno maimas ko timaturog. O sige, nanang. Nyati kayat mo nga kantaak. Kumporme na anak ko. Basta tayam mong akanta. Adumot nagitikan kantaam. Amok mat analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka, nanang. Saan ka nalaing agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaam. Duwa kayo, nanang. O sige, garod. Aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo, nanang. O sige, anak ko. Nanang agyamanaken ka. Ayat na buslon, anarik na. Numabisinak pakanan nak. No agsangitak ay aywan na. Wow! Ando tinaibol lang plastic dito ruwarte pakanan Ala, akdag ito yan, ikargak dito sako. Ay. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kunani nanang, agsingsingpet ka. Umadayuak, inakon sumina. Dinakto sa pulen, no dinak makita. Di kantulong daan, no awalak tadan na.
Kayla. Auntie! Simon! Nangag ko ti boses mo nga agkan-kanta. Iso nakita ka. Auntie? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anagnaadan nyo. Wan auntie, tapi napanaw na kamin ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igid ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, auntie. Ala, umay ka. Mapantay ijay balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko basura, auntie. Saanan? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka, Insan Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulungak. Da kami iti asawak timang paadal kan ko na. Kukwa, Insan Mikaela? Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kuwa, kasladyak kabailan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin. Kasano nga rod ang makaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan? Ay na, oray saan kan nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno adda busbusan nyo. Panunutam ana imbag ti imbagak, Insan Mary. Tapara matlaang iti napintas ang masakbayan ti anak mo daytoy. Kat no makaadal ni Simon, isuntumat tan timang tulong kadagiti kakabsat na. Pagadalan man to ida. No kasta, kayat mo ti sumurot kini Antim Mikaela, Simon? Wan nanang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kanto lakit dinupanawan da kamin. Uray siyak mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro kabagyan ni Antim. Diyak ko makayata sumurot ka kankwa na anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano akanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, Wan. Wan, nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, Wan? Wan, auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mangabak ka iti contest apang isalipakan ka. Wan, auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka nga original ti lyrics ti kantaom. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta, auntie. Kapilitan tapno adda kantaom. Sige, agpractice ka, Wan. Madamdamakan amangan. Agpractice ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo! Iba't patako ang sipod
no saan ani? Simon Ramon! Simon, kunak tupay kat asikat yung mga bak. Auntie, nangabakak. Wan ka anakan. Yahoo! Nangabak ti ka anakak. Ay na, umay ka man ka anakan. Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsakan lang amin para kan ka kaanakan. Naglaing ka. agyamanak, auntie. Kumusta nga tanta anak ko? Di damat lao may pumasyaran. Manipod ing kuyog ti kasinsin ko. Di damat tan nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanagan nakpekit din. Awan mat ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran minto man ta anak ko iti poder ti kasinsin ko. Insan Mary. Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmay-may sakan sa, insan. Wan kasinsin. Tabisin ni Simon nga agprak-praktis. Itre-train ko ngamin nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di? Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Nasayaat nga rod ano kasta, insan Mikaela. Aywan, atoy Aha. Allowance yung nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school ngamin, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwen. Agyaman na kit di ata da kamang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta, no di ka makaumay iti mabayag, busy kami, wan? Di ka agdandanag. Uwan insan. Tanoad danton kwartak, da kamintun ti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabannog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Ha? Sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatuglip mo. Agkanta ka pa'y numadamdaman. At dapay doa kantaam. Nabannog ako nga agkankanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangkan ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy taunay, Simon. Auntie? Sana bale. Da nakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idi na minsan ije balayo. Ha? Imayak ko auntie? Saanin ang masapol? Mala, aginanakan. Tainton bigat, at damanin pagkantaam. Sa dino manen ngay? Ijay lugar tigayam ko. Lalaingam tagkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie? Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti baybayad dakan ka. Nakabang ko. Aywen, auntie. Saan nakadiagi eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Kan unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y ngamin tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie? Ala, aginanakan. Tainak maturugan. Mailiwakon kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi. Napuypuyatan kami mapanagkan kanta.
Nagadutit itadda a kwarta kan ni auntie. Ngam apay nga tangahan nakik-ikan. Agungat pa'y no agpagatangak itikanak. Nagsingput mo't ididamo. Ngam apay nga tangain muyong. Maululawak apay nga tan. Di akmantina silaw pagdangan. Di matama isut pagsanggiran. Bak nang tinangawis kada kami dito'y akasaran. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kaanak. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Adda nagtex. Adda manin ayabmin. Ay ayaban damanen ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayem ko. Replyak adagos. Bayan na, agsasaruno ti awis ti kaanakak. Simon, natumba mo dun iti stage. Anyat napasamak iti kaanakak. Simon, kumustan ti Riknam? Nakapsutak anti maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandani siguron sumangpad day jay. Inawagak ti kaaruba yu itay. Imbilin ko ti umay ninanang mo. Kailiw ko ninanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko, kumusta ka? Iyamid akon, jak kayatan ditoy. Apay, anyang amin tinapasamakan ka, anak ko. Natumbak idyakan kantak iday kasaran. Naulawak. Anya? Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan-kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya? Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Jakpay mangan, auntie. Mala maturo ka nga rudan, tapno makainanak ka. Di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon tamabanog nga agsao. Apay alapdam ta anak ko nga agsao, insan. Adda ka di mo kaya't nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kasta, insan. Mabalin ka di, insan. Rumwar ka biit dito ita kasaritak ta anak ko. Sige. Simon, rumwarak biit wan. Agpaimbag ka tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga Rod, insan. Ala, ituloy mo ti bagbagam itay, anak ko. Kasano nga Rod ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamjakon maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuitar aramidam, insan. Ha? Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray dinan kabalan, pilitom latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan kuan na tar aramida ka. Jakpat yan day ta, insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutam. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? Sa alading itak, insan. Ngamyawid kon ta anak ko. Nanang, naimbaga kon. Ni,
Apay asinurot nak dito'y anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga rod iti adin dito'y igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wen, Nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ejay o. Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog kanya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon, Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umaynak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela! ha? Ayan na. insan, agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kayat ko asulnitan tinagkuranga kada kayo. Mababainak, insan. Isoan ang iyagak iti abastuyo. Pakawanan dak ko insan. Saanin nga agpaot ti biyak ko. Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Ni, anyat kayat mo asawan, insan? Kagap-gapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanin nga agpaot ti panagbiyak ko. Anya? Simon, anak, agrobot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrobot kanwan. Tarubuatak matan dagiti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Dua taan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kanta amat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni nanang agsing-singpet ka. Madayuan hinakon sumina. Sika, ti ina ni Simon. Uwan, madam. Nangag ko ti panagkanta ti anak mo, idi madamati lamay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Saan ka na yun ti panagkanta na? Maminsan la iti makalawas. Kat ikari, asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin masapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanakan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, nukas di ka sa pulak ti talent na. Kat no kayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Sige, kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak tada good news ko kada kayo.
Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko, ti anak ko, buy-buyahan ng tado at tao. Mary. Intero asang alubungan timang buy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko, naglaying ka. Nanang, Kansaan lada ita? Gaputa ado dagiti naparagsak ti anak mo iti social media. Ado met dagiti nang tad iti tulong para kada kayo. Mabit lang, ha? Atoy. ha? Nagadu a kwarta. Diyos ko, Mabalin yun tagipatakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da tulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. agyaman ak, madam. Diyos ko, agyaman kami. Naayat kaunay kada kami nga anak mo. Amom dagiti kasapulan mi, apo. Kundi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami, Diyos ko. Papa, sa dino ka diti pagadala kiti kolehiyo? Nagkunangagadal ka. Di ka nagtuloy nga kolehiyo. Anya? Apay, Papa. Basta di ka nag-eskwela. Tamangan nung maitulad kang tumutlayan kadag iti dua kakabsat mo. Kataptapog na pala iti kolehiyo. Ngam nagsikugdan. Promise, Papa. Diyak to aramidan ti kasi ti inaramid da. Agadala ka na imbag, Papa. No kuna ka di ka nagtuloy. Saanan? Di naksukiran, Rosalie. Lakay, idumam ni Rosalie kadagiti inauna akakabsat na. Patya ka di nanto aramidan ti kasi ti inaramid dagiti kakabsat na. Tinasapa apan nakiasawa da. Agpapada da amin. Kita man tibiyag dagiti duwang anak mo. Naguubingan na pailaang ngam nakiasawa dan. First year college na pailaang ngam nagsikugdan. Anya nga roon, adda ditahan lakay. Adda na po ko takadakwada. Anya nga'y aklunan tan Total ingkasarmot dagiti asawa da. Wan, ingkasar da. Ngam kita man tibiyag da ita. Nakakaasi tibiyag da. Datamot lang ti asig ganda no kasya magipit da. Anya nga ron nga'y kat anak tamot ida. Rumbang latulungan ta ida lakay. Agsusweldo tamat. Day tangarod kahit. Agsusweldo ta nga agpadpada. Professional ta adwa. Ngamawan pa'y uray may sa nakaadal ka nagiti talong anak ta. Di mo sawan ti kasta. Tadapay laang ni Rosalie anam na matalakay. Oho, awalat ang bukon. Sigurado, maitulad ni Rosalie ka nagiti kakabsat na. Apagtapog na pa'y lang iti kolehiyo, agsikog matin na dagos. Ay na, saan kumamat ang kasta Saan tangam mo ti mapasama kiti masungad ngal aldaw? Anya tamom, abangan no jeburi dakta ti makatungpal iti karina. Saan ta kumamapukawan iti namnama? Idumam ni Rosalie kadag iti kakabsat na. Anyat kurso nga lang, Rosalie. Ha? No kasta? Pagtuluyan dakmat lang ang eskwela, Papa? Wan, ngam oras ang nakinubyo ka. Di tambitin. Awanan ti pakibiyangakin ka no'y naramid mo ti kasta. Saan ka paritan na makinubyo? Ngam palpasampay ti panagadal mo. Agturpos ka pa iti kolehiyo. Kalpasan na, sumapol ka iti pagtrabahuam. Kitnuadan na talgad at trabahom. Sige, nawayakan ang mga ramid iti kayat mo. Promise, Papa. Agadala ka na imbag. Ikarikday ta kada kayo. Anya ti kurso nga lang. Kas kumamatlaan kada kayo. Kaya't ko ti agbalin ang maestra, Papa. Nasayaat nga ron. Kastamot lang kumatibagak yun ka. Nalaklakakan to ang may employ, no bilang lang. Tada kami pa'y kan ni mamam, amang iserekto ken ka. Agyaman ak, Papa. Ulitak ka ri.
agadala ka na imbag. Sapay ko ma, Rosalie. Tadi mo dadaalan ti panagtalag ko kan ka. Mala. Asikasum nga raw din nagiti ka sa pulam nga ginrol. Takuyugan kanto. Okay ka di kan ka da ito'y pagabangam dito'y ili, Rosalie. Wen papa, basit ngam cute. Total, si Shakmat nga agabang dito'y. Am-amok ti akimbalay dito'y. Isungat da discount mo kinkwa na. Papa, Mayat dito'y, tadan basit a kusina, kain kabukbukudan pa iti CR dito'y unag, anak ko. At da privacy dito'y. wen nga rod papa, agyaman akmanan ha. Basta takdaram ti karin. Taparamot lang iti napintas a masakbayam ti pampanunutin me ken ni mama. Masapul atong palag ti karikada mamakan papa. Masapul nga igad ko ti agadal. Tapno maragsakan mat dagiti dadakkel ko. Nga uray kaskasano. Sa anak mat siguro maitulad kadamanang ko. Ha? Ni, alas 10 gaya man. Sumra ka kung iti sumaron no a subject ko. Nagbayag matan tagi deliver iti danom. Kung ati landlady nga itang agsapa nga mawamot laangan. Pinaputag da ka nung aminin tilin niya ti danom da. Iso nga ipapadeliver da ti danom dito'y. Ha? Ay, agyamanak, adan. Iso siguro day ta sumungad. Nis, sorry, nalado kami. Na-traffic kami. At da ngamin nagdinong paralugan iti dalan. Kat ni, na-traffic kami mutten. Okay lang, manong. Mabit lang ha. Ayabak ti kadwak. Takargaan min ti tangkiyo. At ay ta, napunon ti tangkiyo, ading. Adda ka di pa'y kargaan mi? Awanan, manong. Ti matlatang kiti imbaga ti landlady ka akargaan. No kasta, border na kanina na saling? Wen manong. Ay, awan mo't gayam imbati na apagbayad ko. Rimwar nga minan. Sana balin, ading. Sublik tulangan. Anyat nagan mo nga minan, ading? Rosalie, manong. Siya gayam ni Martin. Nice meeting you, ading. Kastamat kan ka, manong. Sige, ading, Rosalie. Mapan kami pa'y nga rod. O sige. Mapan kamin ko na nang di matla pumanawan. Ading. Mabalin ang maalat ti cellphone number mo? Ha? Hello? Hello, Rosalie. Ada ka di klase mita? Awan, Mang Martin. Awisan ka kuma. Inta mga ni Terwar. Ha? Mapalin ka di, Rosalie? Sige, Mang Martin. Agyaman na ka. Sige, agrubwat ka nga rodan. Tadagasan ka inton madamdama. Bye! Bye! Apay nga akas to'y matan. Kasladyak kaya't apaayon ti anyaman nga awis ni Mang Martin kanyak. Apay nga'y. Kaano nga klonen nak, Rosalie? Manon abulan nga dato nakin ka. Awan samot namnamakin ka, Rosalie. Saan na ka basta sumurot kan ka iti sa dino man apangawisam kanyak. No awan niriknak kan ka, Martin. Ha? Pampanunutak lang amin damamakan, Papa. Agad adalak pa'y laang. Ure agayan etan ton. Di mo liwayan ti panagadal mo. Ituloy mo lata. Aging ga makalpas ka. Martin. I love you, Rosalie. I love you too, Martin. Martin, nailawantan. Pasensya kan, Rosalie. Ngam di kagdanag. Tadi kan tubaybayan. Mabutangak. Amangan nagsikukak. No agsikog ka. Takdarak day ta. Ikasar ka, Rosalie. Martin. Kaya't ka nga ipasyarya balay. Yamam mo ka kinitatang ko. Mga noong tanda ta. Apay ko mga ong tanda ta. Nasingpot ti amak.
Martin, Tangay awan klasim iti dua nga aldaw. Agawid tayo di lugar mi. Mayat ka? o sige. Saan kayo aparitan nga aginayat? Ngam ti kumapanagadal mo ti pangpangrunam, Rosalie. Nagasat ka ki tada pagadal mo. Ngam ni Martin, pinagsardeng kaw. Tawan pagpaadal ko kenkwana, balasang kaw. Marigrigat kami lang amen. Tata, Ngam nuaddan tumanin maurnong akwarta. Ituloy nan tumanin ti agiskwila. Agpadagayam a profesional lagi ti dadakkel maw. Idinto ta siya ket awan adal ko, balasang ko. Isu marigata na kamang paadal iti anak ko. Isu asaya atem ti agadal, balasang ko. Ta sigurado nga agungit dagiti dadakkel maw. Numaamuan da nga dagaya may nubyom. nasaya tay may ka Martin. Oh, apay, Rosalie. Masikukak. Anya? Anya taramideg. Sigurado nga agungat ni papak. Mabutengak. Ala, di kagbut-buteng. Siyak ti makamukin ka. Agawid tayo di balayo. Kit ibagata ka dagiti dadakkel mo ti kasasaan mo. Anya, hanggang amang ano niya taramidan ni papakan ka. Nakasaganak iti anyaman nga aramiden ti amam, Rosalie. Kung nagtupay kat ngamin nga awan matungtong palyo akariyo. Awan pa'y nasaya at mat ka na kayong anak. Pasig kayo amin agatal. Sorry, Papa. Nakasaganak amang ikalay sa kanya, Rosalie. Tata, oray simple lang akalay sa. Agulimag ka. Saan na si Kati kasarsarita? Pumanaw ka. Tadyak kayat ang makita ti panagruprubam. Papa. Tata. Pumanaw ka kunak. Papa. Hindi ako maidoro ni Martin. Pumanaw kan. Sakbay nga agsip ngot ti panagkitak. Kat amangan no niya pa'y ti maramit kukin ka. Manipod nita. Di kan rumwar dito'y balay, Rosalie. Kinagsardeng kamutan nga agadal. Papa. Diyak kayat na diya lalaki parakin ka. Nakiinayat ka lang arodan. Mamirmiraot pa'y. Ay ayatag ni Martin, Papa. Lipatan mo na diya lalaki. Tasaan akaskin kwa na ti kayat ko apakiasawaam. Hello, Martin. Ayan mon. Paumayak ditan, Rosalie. Binulot ko tilugan ti gayam ko. O sige nga, Rod. Nakaturugan da mamakan, Papa. Darasam, taba ka makariingdan. Unay kayon aya nga ubeng. Tila ar-aramiden yaw. Apay iti kunayaw, nalakati agpamilya. Tatang, da kayo lang ti amumi ang makatulong kada kami. Agkasar kami ni Rosalie. Uray simple lang akalay sa tatang. Ay, ikarigatan tayaw nga idiskitaran ti pagkasaryaw. Tapno legal ti panagdinayaw. Agyaman kami, tatang. Talaga anatangkan ti ulo di anak mo. Agasang, naglibas a pimanaw. Imawag ni Rosalie. Si Morotan itinobyo na. Nagawid dan iti lugar da. Makitam. Talaga asuker da yung ubing. Para makita noan niya ti pagtungpalan na iti sidong da yung lalaki. Datan tumot lang dasidgan na. Intun agrigatan. Rosalie, kayat mo ka di nga ituloy ti panagadal mo? Ha? Saanan? Marigatan ta. Kasanon ti anak ta. Nagsarita kami kan ni Nanang. Isupay lang ti mga awer kan ni baby. Makatawin na mo te. Uray puso to mo na. Tapno maituloy mo ti panagadal mo. Kan uray siyak. Ituloy ko mo ti panagadal ko. Anya?
Nga, Martin, marigatan ta. Ag self-supporti nga, Rosalie. Katsi ka, ti urnong ko ti aramatong magtuloy nga ag-eskwela. Anya? Saan ta nga ta marigatan? Adda asi ti Diyos, Rosalie. Buyugan ta iti kararag ti aming aramiden ta. Tapno ni Apo ti mangigiya kada ta. Mangantan, Rosalie. Tamasapa pa iti klase ta inton bigat. Di kagsin na iti sango ti grasya. Maditikas ta. Apay, maumumakan iti sidaan. Naumakan iti toyo, ken inlambong nga ugot ti sayote. Pasensyakan bakit Masapol nga agtipid ta. Tapno makalpas ta iti panagadal ta. Saan na dayta, Martin? Masyanak lang amin kan ka. Mabambanog ka nga agtrab-trabaho iti pagadalan. Kasi student assistant. Awanan ti inanam. Unay lakit to'y napintas nga asawa kon aya. Di ka man aglidliday. Tadyak kayat ti kasta, bakit? Ragrag sakin ta kumalatan ti aramiden ta. Panunutin ta para iti anak ta dagiti amin a sakripisyo ta. Oy, agyamanak ta si ka tinagbalin nga asawak, Martin. Nakasingsingpat ka. Adda aminan kan ka ti sapsapulak iti may sa alalaki. Ay-ayatan ka. Ay-ayatin ka, Mat. Ay na, makasangit iti nalaos aragsak ko para kada kayaw nga gasawa. Nagbungan ti adu a sakripisyo yaw nga agpadpada. Nakagraduar kayon. Kablaawan kayo. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Dakkel ti na itultulong yo kada kami. Utang miti amin kada kayo. Pinakaamuam ka din, dagiti dadakkel mo. Amuda, nakagraduar ka niti panagadal mo. Kinapudno na. Awan pa'y amuda maipapan iti panagadal ko, tatang. Ngamin, kaya't ko ida surpresaan. Maragsakan dalaki de no maamwan dati panagraduar maon, Rosalie. Wen, tatang. Iso asarong karan minto ida. Tapno makita damat ti apu ko da. Wen, Rosalie. Agawid tayo to iji lugaryo. Kitsapay ko matamak lundak meten. Kas manugang da. Apay nga ita kayo lang. Diyos ko. Ape akas tamat ng tilangayo, Papa. Rosalie, labayagan na nakadalit ni Papam, anak ko. Papa, pagkawanandak ko kunak nga minukaguradak pa'y lang. Isadyak nagawawid. Labayagan, anak ko, kawan ka. Anak ko. Pagkawanan dakpat. Nung nagbali dak. Anak uyong kada kayo. Maawatan kayo, Papa. Tamo ka para matlang iti masakbayan miti pampanunutan nyo. Ayan, ti asawam ngay. Ada kami dito ay. Papa. Dakkelan ti apo ko yo. Kat nakalpasak matan iti panaghadal ko. Da kami ka ni Martin. Agpada kami na nakagraduar iti kolehiyo. Tablaan kayo, anak ko. Anak ko pa kayo man. Iti apo ko. Anak ko. Papa! Bakit? Dak dito'y kusina. Aglusluto aklakay. Ay na, talagang agsir-swerte akloy da bakit? Oh, apay. Anyat ipadamag mo ay ha. Kitaan na ito nagpinta sa cellphone.
Nangalaam iti dayta? Nabati ti pasaheros ko iti tricycle. Anya? Kukwak day tuyaw, bakit? Anya? Ay sus, isublim iti akin kukwa. Apay, amok kaya no asino taking kukwa. Apay nga isublay, nagregrigata ka, pinidpidot. Kinakaot ko ito yung nagtitugaw ti tricycle. At damat siguro nakasave ang numero dita Mangkita kan iti mabalin nga awagam. Ta iso ti pagdamagam. No asino takin numero, no akin cellphone iti dayta. Saanin na masapol? Adula amin. Ni, apay, di ka mabutang? Amangan no makita dakan ka dayta. Makita takin kukwa. Di ka di madanagan, tay lakok tao. Tapno saan da na makita kanyak na ito yung asilpaon. Anya? Nag-overtime ka ita nagpasada, Romay. Rabing! Kasanaw, kay traffic might, tata sa tor. Grabe! Nasapak ko mga umay agreement. Grabe ti traffic. Anya? At ito'y tinapasadaak, tata. Ha? Nay, Mas daw ka siguro, no, apay abasit ti may intriga kita, tata. Awan nga min ti pasaheros, no traffic. Amoyo da ita, nagpaspasada kayo matide. Sana ya? Ha? Wala, baro. Iso narabyanak, traffic ka talaga, tata. Kastaya. Nalabit pagduaduanak, tata. At apin nyo siguro, kup-kupitak. Saan? Saan kong aramid da ita, tata? Awan ugali kakasta. Jak maitured ti mangloko iti pada ka tao, tata. Awan mo't kit diti magpagkakasta, Romay. Wala, talaga mo't anadalos ti konsensyak, tata. Ibagbagayo siguro ako kupitak ti daddo mamapaspasadak. Aday ta ti bulsak. Oray kapkapandak, tata. Awan kinupkupit kaw. Sana nga agkupkupit. At atapin yun samot at kinupit ko tinapasadak. Nay, awan mo't ibagbagak kakasta. Sikatin ang ibaga iti dayta, ha? Sana siya, barok. Narigat nga minti mapagpanunutan iti sana nasayaat, tata. Mala, agawid ka nga runay. Tama nga nururain na kan, asawam. Inkay garahin ta tricycle, iti balayaw. Tapno makay na nakamutay. Sige nga rod, tata. Mapanakon. Maria, saan ka nga agbiyahe ita? Saan Ta Domingo mo't ita, bakit? Nay, wan nga agpaisaw. Dandan ipay malipatak ti aldawan. Ay, saus. Di mo ko na nalipatam ti aldaw para iti Diyos, bakit? Di ta ko maliplipatan ti aldaw ti apo, bakit? Masapol amang ipaay tayo mo't iti aldaw para kinkwana. Sana pasig at trabaho. Amom lakay, maragsakan akman. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Apay ko naam. Tapay, Mike, bakit? Wana, tanaasidag ka iti Diyos. Amom nga ipaayan tinamarswa iti oras na, para iti panagdayaw mo kang kwana. Dayta nga mintirason, no apay nga agbibiyag tayo, bakit? Naiparswa tayo, tapno agserbe iti Diyos anamarswa. Pinarswada tayo, tapno adda mangidayaw kinkwana. Saan aya? Saan napagayatan ti Diyos, no puro trabaho, ken puro kwarta ti adda iti panunot tayaw. Wen alakay, husto dayta na ibagam. Isu nga uray dagiti anak ta, masapol ama ipasagupsep kadakwada ti sasao ti Diyos. Tapno adda panagbuteng da iti apaw anamarswa, ken agserbida kinkwana. Wen lakay, pudno dayta, tawan serbi ti kinabaknang, no awan mo't ni Apo Diyos iti biyag mo. Aginanakamat arumi, Domingo ita, agpasada ka? Wina, agpasada ak, tasayang ti aldaw, ken adaw ti pasaheros ita. Manipod nagdan nata, jak pa'y napuutan ang nakimisa ka. Saan mo't ngayon kapilitan dayta? Mapanti mayat ang makimisa, saan ti saan? Apay, pakaibaluda kaya dayta no jak makimisa. Mandaturi ay dayta. Adda na ya inyulog da alintag ang maibalod ti saan ang makimisa. Ay na, di ka man matagpiloso po.
Naynayunam laang ti basol mo iti kastangay bagbagam. Kitagpay sumang aming. Sige. Tanay, aldawan. Sayang ti oras. Isupay ti mapasadaak. Inakaw. Ay, unay lakit din ti asawak. Diyos ko, lawlawagam ko mati panunot na. Nay, narabyan ka man ay, Rumay. Wen, tata sa tor. Grabe man ti traffic. Kun basit ti pasahero sita. Mala, sumrag ka pa ya. Ay, saanan, boss? Agawid akon. Iawat ko lang ti biro ko iti nagmalam. Atoy, tata. Ginudwak da itan. Ha? Sige, tata. Mapanakon. Nay, narabyan na nagpasada. 200 lang tinrimit na. Ay, naglokan. Nay, ada ni Pare Mariaw. Umaylakit di mo't agrimitay. Atoy, tinapasadaak. Pari sa tor. Ado manan tinapasada ama, Pare Mariaw. Wen, taado akanayaw ti pasaheros kaw. Paray. Ha? Sige, paray. Saan akong ngagbayat? Ibati kaw ti tricycle. Urayawid mo na. Tayo balayon ti pangiparkingan, Paray. Ay, saanan paray? Agkumyuta kaon. Ay na, nabayagay nga ibagbagak nga urayawid mo ti tricycle aman manihwag. Tapno dalataw sarang. Di mo mo't kayat. Saanan paray? Awan nga minggit ti balay may. Abang ano at dalukaw, kit pakibiyangan da ti tricycle. Mala makamuka nga ron, Paray. Di mo lang matultulad ni Rumay. Kanayo na yawid na ti tricycle ngay paspasada na, Paray. Saan abalikin kwa na? Tanalawlaw ti paraangan da, pangiparkingan na. Kun nasipsip ti ije balay da, Paray. Sige nga ron. Makamuka nga ron, Pare Mariaw. No kasta, saan ka nga agpasada ita? Saan ba kay? Adda mangar kila iti tricycle. Mapanda ka no ije beach. Kat, impakadam ka ni tata sa tor. Imbaga masan ka nga agpasada? Wen, imbaga ka nasakit ti sikat ko. Kat, imbagam nga arkilaan dati tricycle? Saan na masapol? Masapol ay nga ibaga amin kinkwa na. Kawan ata boss mo kat nga rod. Saan ay? Jack ibagan. Iso ano umawagin ka? Ibagam anasakit ti sikat ka. Kundi mo ibagbagang inarkilada ti tricycle. Ay na, siyak ti mababain kun mabutbutang iti kastangar aramidam lakay. Ay, anyan to lang at ati sawan ni tata sa turno maamuan na dayta. Di nanto maamuan kung naklangaruday. Nasaysaya at matla nga no maamuan na amin ti pakausaran ti lugan na. No ibagak, awanan na ti arkila. Makibingay manin Anya? Imbis mabukudak, saanin Unay mo ti kastangar aramidam mon. Di ka kadi makonsensya amang luklukoy ti pada matao? Di ka man agin sa Santa Loida. Gagangay lang tagbasol. Tatao tayo nga road. Maawatan ti apo da ita. Pasensya kayon, tata sa tor. Talungal daw nga nagsakitak. Isa, daytoy lang ati mairimit ka. Ha? Pasensya tata sana balay. Bumawi akto. Sige, okay lang, Rumay. Anya nga, nagsakit ka kat nga ron. Daytakit ti kay kayat ko gan ka, tata. Man nakaawat ka talaga. Nakasingsingpit ka. Man manutibos akaskin ka, tata. Sa anak to siguro na makasapol itibos akaskin ka. Nasingpit kayo, tata. Saan ka naimot? Ken, saan ka nga istrikto? Ipanpanakkel ka unay abos ko, tata. Uncle sa taor, apayakas yay? Ti anya, budoy, kanakan. No asino pa di kanayo na maladaw nga garahe? Kaninal daw nga agpasada? Isumit ti bas si tirimrimi na. Ha? Ni Rumi ti ibagbaka kang Kyle. Ay, Ngam ni Tata Mariaw, risdi na iti Domingaw. Ngam dakdakkel mo ti intriga na ngam ni Rumi. Ay ina. Sorry no pinakibiyang ti listahan dagiti rimrimi dagiti driver yo Uncle.
Nakita nga min, di lamisan ti notebook yaw. Nakaukag pa'y. Iso nakita, ti diferensya ti remi-remida. Okay lang, Budoy. Talaga nga ingagara nga idiso ti notebook, di lamisan. Tapno makita. Anya? Apayakas jay ngay, angkal. Baybayam lang. Anya? Saan nyo ka diya sita? Hindi mangkupkupit ka na kayaw. Baybayam lang, kanakan. Naanos kayo nga minunay, angkal? Iso nga busunda kayaw. Basta baybayam lang, Budoy. Siyak, ti makamaw. Diskarte ikaw na ita. Anya? Kita ti karga ti ATM card ko, bakit? Kita, numano ti balance na. Ato'y ti resibaw. Oh, nakita? Juan, Nay, apay asaan ka naragsak ka nakakita iti urnong ka? Di ka kadiagdanag. Takwarta taadwa da ito. Inagan ko la kanya. ay, madilang amin tiriknak amang panunot. No naggapuan day ta nga urnong mo. Agsao ka manay. Agulimag ka lakad eh. Saan mo't ase ka ti mangmanggay? Para mo't iti pamilyata ti pampanunutag. Ti dakais, ket no pagbabaik ti sapol ko. Dayta ti basol. Ngam saan mo't? Or-ornongag mo't ti matmat gadak. Romy, pudno nga adun ti urnong mo. Ngam pasig mo't naggapu iti daka sa wagas. Pasig mo't akupit. Kan naglakwam iti saan mo akukwa. Akas kumaitagduduma amabatbati dagiti pasaheros iti tricycle. O Stone, no di mo kaya teraramidag, saan lang? Agsapol ka nga ro ti pagtrabahwam no kasta ka. Tamanggad ka mo't tayo. Tapno, dabukod mo akwarta. Makauma ka. Loida, kumusta? Ni, na kayo magayam na naising. Ay, kastoy lata Ay, ayan ni Tata Mario ngay. Saan nyo matakadwa itaan na kimisa? Ay, nabati di tao nagdisimbaan. Tada kasarsarita na. Sika ngay, ayan ni Romy alakay mo ngay. Ape asaan mo akadwa? Kaano pa'y ayaan na kimisa ti asawak nana? Sisak lang mo ta makimismisa. Ay, apalan kayo nga rod. Takanayon akadwayo ni Tata Mario nga umay makimisa. Awan Dayta mo ti panpanakil ko. Taasaan amalanganan ti asawak ti umay agdayaw iti apaw. Agungot pa'y kit di ano saan kami makimisa. Naimbag man nana. Angam di asawak, Pulo sa di na kaya ti umay makimisa. Ay ka matignay tulat ta. Balasang ko. Saan pa'y siguro nga ita? Narabyanak. Okay lang. Tinapatag. Dakkel manan, tibirok ko itangal daw. May met gayam no da mga arkila kanya. Dakkel, tibirok ka. Jak ibagbagan, kinitata sa tao, ngayon arkilada. Agasum da ita. 4,000 ti sapul ko, itangal daw. Uray limagasot lang, tirimit ko. Naibaga ka lang awan pasaheros, mayatay. Uray ta nasingpat. Partakak pa'y tagpataray. At ito'y tinapasadak, tata. Day, narabyan ka mo'y nagpasada ba raw? Daytoy kanilang tinapasadaan. Awan ngamin pasaheros, tata sator. Agmo katang aguray ti pasaheros, sige paradaan. Sigurado ka, Romy. Nay, apay nga akasla pagduado andak mo tayo, data sa tar. Di na kumamot pagatapan na. Tikunam siguro, jak mo nagsasarunod ti arkilam itangal daw. Ha? Ato tinangipagakanyat. Sika ti kadakkelan iti kita, iti paradaan. Tadi mo pa'y gayaman pag inanayin ti tricycle. Ha? Nay, nagkunamot tata. Iparangyo man na kita mang dadadaal kanyak. Sige. Atuda amang saksi. Iti kinalaing mo nga agkupit, Romy. Ha? Kaya't mo, tayo bak ida. Tata. Apay, asino ti maspatyam? Isuda ka di no siyak a driver mo. Nabayagan na palpaliwan ka, Romy. Iso pasensyakan. Ngam ikatin kan a driver ko. Anya? Sige. Day tala nga ya.
Awan na sakit abakrang ko, tata. Saan ko nasingiran dagiti kinupkupit mo? Basta ikatin kan. Kat sumapol ka langan, iti sa balya pakimanihwam, Rumay. Anya ngay, di inikat na kan a driver na. Awan trabaho mon. Sana problema da ita. Agnegosyo ka. At damot pagpunak. Pagpuunam ti kinupkupit mo. Isublim ki di dagitan. Agpakalaing kamit, Loida. Saan lang arutin na sinubli ni tata sa tor? Si kakit ti mangibagay iti kastan. Pagpunak iti negosyo, turnong kaw. Mayat mo't lang, ti ginatang ko paglaban, bakay? Ni, ay ka, mayat Laundry shop, tinapanunot ko ang negosyo, bakay? Iso nga, agawat ta iti labada. Anya, ka, makamu ka. Iso na lang ta. Ay na, lipatan ka din dagiti kinupkupit ko. Mga barwanan tan. Nalipatan siguro ni Apo Diyos, di kinupkupit ko. Iso adimon sang kalagip da ita, Loida. Tiki di pagkwartaan ta ti panunutin ta. Kakaiso na nga da pagpuunan ta. Romy, awan mo't umay agpalaba ka data. Ay, uwin nga rin. Kamamok mo nga nga dagayam kabarbaro a laundry shop di tabangin. Kasanungay? Ay, ilako ko na ita paglabaan. Tamangirugita manan iti sabali ang negosyo. Kat imbag no adamang gatang. At damit siguro, nalakan natin panangilakaw. Tapno gatangin da. Anay ko, nagsakit tiyan ko. Anay ko. Ni, Romay. Apay, agtertirayitir ka matitan. Nagsakit unay tiyan ko, bakit? Sigo din na mariklik na tayo doy. Itatika karuan. Anay. Ala, ni, agkalingatan ka pa yan. Ay sus, itaray kalhangan ni hospital. Saan? Gastos la na ita, bakit? Anya, kasano nga ron nga mong di tumaram nga agas no di kag padoktor. Daya kwarta, mapagpadoktor mo kanyak. Kadyornong mo na. Usa nagdayang ag negosyo. Ay na, kisayang pailaang Urada kwartam no natay kamot tanawan serbina. Ala, mapanta ni hospital. Oh, makitam. Naimbag ata nagpadoktor ta. At dagaya man ta matikid ni kan liver mo. Apay nga akas tayo. Agsakit ang mutin. Bagat. Agagas ka kano. Di mo kanuliwayan ti agagas. Barang maagasan pa'y tasakit mo. Kasano da ito eh. Awanan ti ko na kapag negosyo. Ay, baybay amang pailata negosyo. Pagpaagas mo kitdi. Nay, nakaumay kamay, Rumay. Kumusta? Kimutong kamay, baraw. Uwin nga rin. Tata sa tor. Tadan rik-rik naag iti bagik. Anya? Okay. Umayak ko maagaplay. Tagmaniwak manan, tata. Awanin nga min kwartak nga igatang ko iti agas ko. Nay. Kabailam nga rin tagpasana aya. Agsakit kamay. Kapailak. Tata. Awan nga min pagagas ko. Kwah. Di kay agdanag. Tata. Tadya akong ulitin tagkupit ka na kayo. Aklo nagtinagbasulak ka na kayo. Tata. Pakawanan na kuma. Basta alain na kumamanin nga agmaniho. Maasi kayo kumakanyak. Ay. Sige. Naasiyak may itipadak a tao kay. Iswa sige. Basta ka ba ilam lakid eh. Uwen. Tata. Agtrabaho ak. Aginggat kabailak. Ngamno jaton kabailan. Agsarde nga ton. Sige. Makamu ka nga ron, Rume. Agyaman ak.
Tata Sator, ulitag-tagkid daw iti pamakawan ka na kayo. Ala, lipato mo tinapalabas, Rome. Basta liklika mo ti agaramid iti maikaniwas. Wen, tata, ikarik. Masikug akon, Benny. Anya? Kasano akon. Masikugak matan. Saan ka mo't abaybayan ka? Takdaran tati panagsikog mo, Gracia. Diyak kumapay kaya tagsikog. Ngam nakargaan ak matan. Saan na bali? Tadi ka baybayan. Da kayo iti agbalin nga nakta. Agawid ta nga ro din iti lugar mi. Kuyogan na kang agpudno kadag iti dadakkel ko. Sige, Gracia. Ay na, nagubing kamutin anak sikog, anak ko. Kunam amapan ka agtrabaho iti syudad, tapno agornong ka iti pagadal mo iti kolehiyaw, ngam nagpasikog kamutin. Pakawanan dak ko matatang. Ikarik tata, saan ko abaybay anti anak yo? Ay, sige. Anya ngay, ket adda ditan. Awaten tayon ti amin. Kahit kasano nga raw, anyak plano baraw, ikasar mo ka din ti anak may? Tata, awan pa'y ornong ko. Anya, nakurapay kami lang amin, tata. Ken ulila kon iti amaken ina. Ni apong ko ti kadkaduak, ngam adda iti probinsya mi. Anya, ay, agpapada tayo nga rod anak kurapay Kahit anya ngay, agurnong kayo pa'y nga rod ati pagkasariyaw. No adda pan nakabalin na tata, wanan kapilitan na nakasta. No adda ko mamabalin may, duuray da kami di aggastos para iti pagkasariyaw. Awanan kami mo't nga raw. Anya trabahom ay baraw. Janitor iti may sa kumpanya, tata. Kasta ay Ala maudin tungarudan ti kasar. Agurnong kayo pa'y. Agyaman ak tamawatan dak, tata. Di ka nagsubli iti syudad, Benny. Ha? Kasanon ti trabaho iti syudad? Baybay amon. Nagbasit tumatlaang ti sweldom. Kanayon madili. Saan ka di? Sa bagay mo't niya. Dito kan. Diyak kaya't apanawan nak. Tulungam lang ang datatang kananang kong agtalon. Sige. Tauray siya. Diyak mo't kaya't apanawan ka, Gracia. Kailiw ka lakit di. Masapol at tumulong ak iti trabaho dito italon. Takababain mo't kadag iti nakaikamangak. Benny Barok! Husto pa dayta! Agawid tan! Tanay! Pangaldawin! Hintapay mangan, Barok! Sige lang, tatang. Uray umuna kayon. Tas sumarunuak. Anya! Ngam aldawin, Barok! Mabisinan ka! Lipasik la to'y parparaspasak, tatang. Mabitla da ito yan. Sige nga raw. Makamo ka, Barok. Umunak nga rodain. Di kag baybayag, Way. Uwin, tatang. Lakay. Madlaw ananakam ni Benny amanugang tanya. Wain bakait. Nadlaw kumutday ta. Sapay la kumaa. Ta saan lang ita. Saan mo't siguro? Tamadlaw mo't anasingpet. Sa bagay, adamot idadnan. Nanakaman ni Ben. 30 na mo't tayo. Ay, adayo tiba at titawon da iti anak ta. Naimbaglangan tananakam tinakirelasyonan ti anak ta. Kasanon no pada na nga ubing-ubing tinakirelasyonan na. Kasano langatan ti biyagda. Ay, wan nga rod Gama, apay akas jay. Kaslander ni Gracia, jay manugang ta.
Wen nga raw. Nabambanog nga agapoy ti talaw. Baon-baonan na pailaang no sumangpit dito'y balay. Ay, wen nga rod nadlaw ko dayta. Talaga nga adda torturay dya anak ta. Lakay. Ay na, nagsakit ti sakak, Benny. Ilutam man. Wen bakit? Mabitlaan. Tagpalasak biyait, ha? Nagugasak ngamin. Tani, kapit-pitak ti bato ka naggapoy di talon. Darasam nagsakit na yan ti sakak. Wen, mabitlaan. Agpalasak labi. Anya ka matan? Nakabaybayag ka? Nagsakit na ti sakak. Wen ka day. Umayan. Anday ta. Nakapalasak kon. Na, tailuta kon ti sakam. Apay akinugtaran nak ngay. Kasano? Kat nagbuntog ka nga gunggunay. Makapasuron ka mo't nga asawa. Nakagingginad ka. Pasensya kan, Grace. Sorry. Ala, iluta kon ti sakam, ha? Sige, darasam kat ni. Nagsakit na yan. Nagrigat kat nga minan ay tagsikog. Nagado tinasakit iti bagbagi. Sikala ko mga mintagsikoogan, Benny. Ay na, pasensya amla ko man ta anak mi, Benny. Nagubsang agsasao. Madlaw nga awan respeto na kan kang asawa na. Maawatak nanang. Pasit siguro ti panaginaw na dayjay. Di mo ruwaman. Ungtam mga minsag paminsan. Tapnusan na ka nga anderan launay, Barok. Awan problema nanang. Ay ayatek ni Gracia. Ngaurayan niya pa'y tararamidin na kanya. Ay na, siyak pa'y kati mababain kan, Barok. Ay na, awan anyaman na, nanang. Maawatak ti asawak. Gracia, bakit? Agring ka. Gracia, mabisin ni baby. Pasuswampay, bakit? Matan, makaturturo ka ko na yan. Pasuswambit ni baby, tamabisin. Awan katasan. Awanan suswan na kanyak, inibusnan. Nagrawat mat. Awanan ti padedekan ko na. Anya? Ingkay timplanan iti gatas na. Uray tandamot ti gatas na dita. Sige nga Rod. Mabitlaan, bakit? Darasam kat ni, marangrangak. Makaturturo ka ko na yan. Agsubliak iti syudad, tay nakagtrabaho, Benny. Anya? Agsubliak iti restaurant ang nagtrabaho akidi. Saanan bakit? Siya kung tagsapol iti pagtrabahwak. Siya kun, tanalalaing ka nga agaw-awir ngam siyak. Anya? May mayat tagtrabaho ngam tagaw-awir. Ngam... Di naklapdan, Benny. Palubusan nak, tapno saan tang agapa. Nulapdan nak, nasaysaya at lang agsinatan. Ha? Paypayswak ti imbagak na ipilit mo ti kayat mo. Isabaybay anak iti kayat kong aramidan. Naawatam? Umayak manantay? Nay, si kamagayam, bitaw, kanakan. Sumrag ka. Nagawid ka din ni Insan Gracia, antay. Sampay nga raud. Nabayagan na sana nagaw-awid. Ay, kinapod no na. Kanayon ko ida, makita iti lalaki na ijay syudad. Ha? Lalakay? Wunantay. Kababayin tararamidin na dyan akyaw. Makilalalaki. Adala nga rod asawa kin anak na. Kasi pala tararamidin na. Aniya? Iso bagbagan nyo ni Insan Gracia, antay. Takababayin. Anya lang ang tisawin ti asawa na kayo numamuan na tararamidin na. Ay, sige kanakan. Kun amuyon tay. Dakkel ti atap kong agdindin nadan iti dayay lalaki. Aniya? Sumurutak mo't nanang. Da kamin kan ni tatang yu ti agpasyudad, Benny. Agbatikan dito'y balay, tapno maliklikan ti riribok. Nanang. Amang ano di mo malapdan ti riknam, katanya pa'y ti maramid mo. No makitam tararamidan ti anak me. Aw-awiram laangan ni baby. Tamapan miyawid di anak me. Agawid tayon, Gracia. Agur-uray dagiti agamam iji balay. Jaket agawid tatang. Gracia, apay ayakas ta ka.
Siya asawa ka ngam nakirelasyon ka pa ilay ti sa balay. Ni Benson ti ayayatak. Amo ka di day ta, Benson nga dan asawa, kan anak mo? Amo na tatang. Awan inlimad ko kan kuana. Apay nga ron anak relasyon pa'y lakin ka no, amo na. Ay ayatan nakgayam. Ay, sana mapalay. Maasi ka kumamit ka dagiti agamam. No awanin patag ni Benikin ka. Ipagpagapum kumalatan iti anak mo. Syakti ka asyan nyo, tatang. Maasi kayo iti inawag ita. Anya? Ha? Aginaw ka? Uwan, tatang. Ay na anak ko, ay anya day tuyan ngay nararamid mo. Uray, saan kami mo't nagkasar ki ni Benny? Wala, ngam kasanon ni Benny. Kasanon siya nakyaw. Ay na, di ka lang nagpampanunot mo't anak ko. Basta, ni Benson ti ayayatak. Kat iso ti kayat ko apakikalaysaan to. Kaya't ko makasarita ni Gracia. Tatang, nanang. Saanay, Barok. Damang ano mailawan ka nga agaramid iti saan anasayaat. Ay na, wanmat ngamin, Barok. Kan maysa, saan akayat ni Gracia ti makisarita kan ka? Nanang, apay anaramid na tikastoy kanya. Anya tinagkurangak. Pasensya ka, Barok. Talaga asaan mi amalo ko iti anak may. Hangam, agpakpaka si ahak, Barok Di mo ko maipanaw ti apo ko, may. Di kay madanagan, nanang. Saan ko nga ipanaw ni baby? Kanjak pumanaw dito ay. Taorayak nga agawid ti anak yo. Ha? Agyaman na nag-awid kan. Gracia. Ha? Ada ka duwam? Ala, Benson, honey. Sumrekan. Okay, honey. Apay nga insangpit mo dahi ta lalaki dito'y palay. Ops! Di ka agiskandalo, Benny. Ha! Laglagi pam abalay mi dayto eh. Awan karba nga mamangsita kanyak ta saan ta nagkasar. Kan nabayagan na nagsinata. Sininaan kan, nga mapingad da ka lang dito balay. Rabang na, idi imbaga kadikan kayat, pimanaw ka kuman. Gracia. Kandak ka lang tiyan ko. Dandani ako naganak. Isa di ka agaramid iti sana nasayaat. Tanod dadaka sa mapasama kiti sikog ko. Sikat agsumbat. Papanam nga roden nga'y Barok. Agawid ak ije lugar mi, nanang. Ay na, pasensya ka iti inaramid ka anak mi. Saan mi akanunungan ti kasjay nga aramid na? Apaan na kami mat, nukas jatob ngaran mi. Aklo niklatan tigasat ko iti anak yo. Nanang, jak mabalin nga ipilit ti bagikin ko na. Agpakpakaasi ak. Saan mo ko mga ipanaw ti apo ko, may? Da kami timang taripato kan kwa na, Barok. No kaya't nangalaan ti putot na, palubusan nyo, nanang. Kan may saan ko matla masango timang taripato iti anak mi? Tao madanin ti panagpas ngay ko. Jak tumasangon. Ay kat da kami kan nitatang mo at mga wawer. Kat, kasano nga ro na matulungan dakto ang mga wawer iti pas ngay ko? No damot awawir yo. Ha, iso nga itad yung ti putot na. Tapno damot aramidan na. Putot na dayta. Iso taripatuan namat. Ay na, Benny, apok. Pasensya kan. Saan ko maawawir ta anak mo? Tasaan ako na makagarawan na imbag. Kimutong kayo mo't ngagpayson, Lola. Pakawanindak ko ma. No italaan nagawid ak. Wan, mawatan ka. Tadakat nga rod pamilya mo. Kaasi kayo mo't, Lola. Bakit akon? Panawan mo't siguro na ngay pulang kuntibiyag ko. Saan pa'y, Lola? Agbiag kayo pa itinapaon. No, agpaot pa itibiyag ko. Pagyamana kiti Diyos. Ngumno ipan kon, awan problema. Bakit akmatan?
Sige nga rod, Lola. Ikuyog kung ti anak ko ama panag-apply iti trabaho. Agsublyak iti sigod ang nagtrabahwak idi. Lola, naawat akmanen iti sigod ang nagtrabahwak idi. Iso nga ikuyog kayon iti syudad. Ano ya? Ay na, nakapsut ako, napo. Iso nga rod nga ikuyog kayon. Tapno maasikaso kayo ijay. Tapno maasikaso kayo ijay. Adda abanga ka kwarto. Kat ijay tayon nga agnaid iti anak ko. Lola, panawan kayon kan ni Balong ha. Naluto kon ti pangaldawan nyo. Sana bali. Tanasingpet ti anak ko. Saan analikutag. Amunan ti sao. Wan nga rod. Nakasingsing pa siya po ko. Uwan, Lola. Di yung ubbaan. Tapno di kay marigatan. Pumanaw ka na pumanaw ka! Naumakan ka! Apay, daga pa kayo manaig kan ni Binsaw na nakaw. Wena, tagrabe mo ti kinasiloso na. Pinapanaw ko na. Anya, Siyak katikaritan na iti sinan? Sinan o sina? Saan ko pagtatakkunan day dya lalaki? kahit kasanon ti anak yaw. Katagnadlan ta diti balay Adda kayo mat kanina ng amang taripato. Inakagtrabaho tap na daygatang ko iti gatas na. Anya, pagtrabaho manan ngay. Kompormiditan agsapulak. Ipakitang iti day dya benso nakabalak tagbiag. Nga ure awan iti danak. Tatang, maturog tan, rabiin. Sige lang, anak ko. Umuna ka na maturog, Gwen. Tagripaso akpay. Agiksamin kami inton bigat. Sige nga rod, tatang. Basit la panagano sen. Makalpasak ton iti panagadal ko. Agyamanak. Diyos ko. Amok asikat akin nakam amin dagitoy. Agyamanak na nasingpit dagiti amok iti trabaho. Impalubos da nga agiskwila. Bayat ti panagtrabaho kadakwada kas janitor. Para amin iti anak ko da ito nga aramida. Diyos ko. Iso atulungan nak ko ma. Idalan nak iti umno nga aramida. Anya, masikog ka, kunam, grasya. Ay, wen nga ron tatang. Asino ti amat ti sikog mau? Jakmat nga ron makontakan ti cellphone number na. In-block nak pa yan iti Facebook. Anya, asino nga minayad ay lalaki? Taga-anaw? Jak amo. Na minsan la nakadwak day dya lalaki. Tay ti Facebook tinagamamuan mi. Saan ko unay nga mo day dya lalaki, tatang? Anya, unay kan, grasya. Apay aya akasta ka. Naglaka ka nga agtalag iti lalaki. Nga oray saan mo mo't unay nga amaw? Awanan ba kit ni dagita lalaki Manangan lilaw da amin. Ay, kitanyagay. Ipasngay mo day ta Nga awan mabangunan na, nga ama. Ay, pag-iskwelan ti apo ko yo. Ngam awan pa'y kwarta nga igatang iti usaran na, tatang. Ay, awan mo't makukwartami iti inam, anak kaw. Apay no padasam ti mapan iti ahensya ti gobyerno. Nga imbaga ni insan mau. Isupay ti iti datulaw. Mabainak. Pagbainam ko ma. Kit para mo't kadagiti anak mo dayta. Sapay masadutak ngagpasyudad. Ano sa mun Isupay ti iti da. Kano maka-apply ka ijay. Ang mga binulan to kanon nga da iti da allowance dagiti anak mau. Ay, ala, mapanak nga rod. Tani, awan na talagang ti amo ka pangalaak iti kwarta. Ay, nagbayag mo't ti pila. Mabisina kon. Nag-break samot nga may nandiyan may sa para interview da dito Ay, agsaraawan ti tiyan ko. Andiyak ngamin namigat.
Uray ko man adabalon ko abis ko it ngam aman mo't. Pagpletik lato'y kwartak dito yan. Next number. Number 168. Ay, isyak day jay. Kore ka. Ni Benny day jay 168. Juan, iso talaga. Aping adda dito eh. Ay, mabainak samutan. 168. Awat ti 168. Nakabsat. Ay, makamuditan. Awan maghanap ko nagbain-bainak dito eh. Ay, siyak day jay, Benny. Ha? Gracia? Si kamot gam na ita. Juan, Benny. Ala, umay ka. Agtugaw ka ditan. Sige. Ang mabalinta ka dito agsaritan no madamdama, Benny. Ha? Uwan na. Sige. Basta mawaya anak, Gracia. Awan problema. Kumusta ang anak ta, Benny? Nasaya at lata ni John John. Bibo nga ubing. Insarar ko iti pribado a pagadalan, Gracia. Kasta ka di? Di ka madanagan. Tay pasyar kung to ti anak tayo balayo. Saan ko nga ipaidamkin ka? Agyam anak. Naka-eskwela ka gayam. Wen, inkarigatak ti nag-eskwela. Kit naayat unay ti Diyos. Ta nakaturposak. Bayat ti panagtrabaho. Kit nakastrekak adagos iti panggadak. Kasta gayam. Ay, naimbag ka pa'y. Ngamsyak. Marigrigata na kitan. Ay, wan gayam. Nabayagan ang nagsina kami ka ni Benson. Ngam, ada kanyak ti anak mi. Iso nawaya akmanan ita. Kasta ay kit nasaya ata. Tapno may pamaysam ti atensyon mo ita anak mo. Talaga siguro asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Kan, uwan gayam, pakawanan nak ko ma. Gapo iti inaramid ko kan ka iti kalabas. Wen, Gracia. Nabayagan na nalipatak da ita. Benny, malagip mo ka di pa'y ididamo ang nagamamuta. Idi kabarbaraan pa iti inayat ta idi. Kinapudno na. Nabayagan na nalipatak da ita. Ngam kapotay palagip mo. Uwan. Malagip ko manan. Amom, ad-adatin maar ka idilimukmag ka. Kastaya. Agyaman ak ano kasta, Gracia. Nalaing nga nga agasikaso ti ingungutek unay nga asawa. Asawa? No kasta? Nangasawa kan? Wen, masikugin ti asawa. Kalkalpas lati kasarmi idi na panatawan. Nagasatak nga ron. Takalpasan ti naunday a panagururay ko. Iti-itid ti apo akaginasat ko. Impay na mutlaeng. Kahit makunak asya akong ti karagsakan nga asawa dito rabaw ti daga. Ta nakasingsing petlaunay ti inted ti Diyos nga asawa. Ay, kasta ka di. Kablaawan ka nga rod, Benny. Sapay ko ma. Tag na na yun ti kinaragsakyo iti asawam. Agyaman ak, Gracia.